Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalum chnang YWSCA. Kalayo ra ya kanamla du ha kalempung yelekai football kabalatim kum kailakan narpo football tournament arhajar arpaway. Balapenya da kailakan narpo sports association. Kani kanamla du kalawan hadian bakalum chnang YWSCA kalapen limno ya karata chera lumtrom SC da shigol lanon. Haka jaya kun final kabalalong hamadan football kasnong umkiang hakas ngisajan. Ya kani kasigol at heb de Unelson Rembay haka minit kabakan riu. Bat kani kasigol kablabyang pura ya kalum shnong bakan yo ara ya kanam jam. Lawan bansakhi ya kani kajaya kun final da uba kor simply kum ukong san ubalong ru vice president ka UDP Meghalaya ubadai ru ukpa jo UMLA Klerian. Haka jaya dan lang uba bhaman shilla kubusembut kongsan. Uba daya pher bhalamare secretary ilaka narpo sports association kinong yalam snong ka umkiang bat kiway. Uba kor simply haka jingkren ulayaro ya ke ilaka narpo kabalapan long ya kani kalempong bakan long kanuksa ya kiway pat ki ilaka. Ulakan turu ya baro ki riudan sam banang yai penjanai syu ya kerukom yalek kai. Kenang bakin yo lad banyalek kai hagiway pat ki kerdan bapher. Habakut ka jingale kai la yo ru bansam yaki kusnam jang kinong job hagi kerdan bapher. Kalum shnang YWSCA kabalayo ya kanam jam kalayo ra ya kasong pisa kabasan pahajar tengka ringkat ke trofi katba karata chera lumtram kalayo banra ya kasong pisa kabalay pahajar tengka harengkat bat ke trofi. Katonghi nanyang gailakan narpo corporation idedap register ya kenika association wa penmani ya kenika football tournament how newsnam wa kunu ka waya champion nani gailakan narpo corporation idang uklami setai cha MFA Meghalaya football association wa uklam le lembaga district izente football association wa pichi menta haka state football league nete dawi am gajing Temu kam ka association wa yo wa kejing angot yang i nado ki khna khnro wa nga do sedang gani ka tournament ema wa sarang wa yo wa bon ki khna han mani kini ki khna kinong kondong le bon ki player ki watch ke among ki on top talent yoluti wa lamba gani ka football tournament hakisnam ki wadang ko dang mi ki player chusu uye ki chimantam to ha gani ka association yang i he le man ki player yang ke district uman pi ki player yang ke Meghalaya wi simenta hadu ka I-League wa hadu ka ISL ne kamte ter wa ka football hi kan ni ki si manchwa ongi ki practice ya o yo inang chat iko ikhya re ka te man to di ka practice yo inang chat iko ikhya re to ka pliang ja yo chibon ki player yang i wa ma po Meghalaya ki wa represent haki club ki fer lembaga ISL kamu redeem telang dan bon ki player kamte hadu Pak Eugene nongdo ki player ki urim represent haka ISL dami khamat ki da raki ke buram ka jingsal sorang ya ka jala yang i wayoloti chisen kusi lamba ganika association wopani na kinika elaka narpo maya yang i UM gide ki player represent hado ki ISL I-League wa kamte ter om yu chimenta hado wa ka Premier League la Dada em kita ki infrastructure facilities hanika thanyong i elaka narpo ngayu de bon ma ki player bachke wa unity lomba kejing em lang kalang yung ma chipkes wa amburam yu ma kor simply unity wa chisen kasi yudang yo da kejing kra chitong da danggot deni kini ki kam kiyong i udang yo kabi kamadan bol kawahe pa hani po elaka narpo man kam ka standard level wa yi ki player international le uwan le ke cheni chathanyong i ngaite wa highlight ketu kan ni chang gani ka tournament wa unity da kejing kra lang yung pi Hosket ha kejing pelayong i kani ka tournament M kijing dona hetu hani andre garpan e ki chnang ki pero ki chimanta mahau snyau pi ya kejing dona yang kami ke siu ile bidu kami wo chimtim naga el laka narpo wo yele la nation district la nation state level la de tri bentukan ginong yele ye chimtim benda gumi kejing yauri gumi kejing kedakti gumi kejing sasi Cinudang ye mayam yang i kat kamte na perdi mentu jing le yang pi ye man daw to il tengko daw ito setun lebem kam gitele
umi kete kejing mak geliang kejing mak geliang man go kejing yo nong kejing yo ma pengkor donot man kejing do nong mentu hap hini uman gani kejile kayong pi uman ko Yusuf ko yo tiang uman ko uluwan ni kamu odong sentu uluwan rai ya ka kubor kayong pi nagatim nam snong nagasnong arta sira man ko Yusuf ado kata kape ketua kami na kata wayong ka ilakai usna kamrat bol kerpang ya ilaka at hini dal po ilaka mira ribe apa teri aktivitas sandali mo ami kay rajas bi ami kay rular dadam di tada il manala di kamte il yo tolak ni yakram wa kita ki wa asnai kam kam jom Mr. Sport yo tolak kamu le pembah pemian kamu le usna yo man durga kat kamadan yang gelakana kalau ko abi penele dem gedong mas no ko bukti magde kamadan bi tadi him be bay madan kap te gwi ile man coba ni jung toy ya gelaka padi khon gelaka la katam de nagi por chagi por wode yo ya te gari ka Dengan upacara adalah umur lanjut dan begitu begitu sangat kena usput itu udah clear ball dan bak yang upacara dan itu Ayo rata sana cross ball khani number so chupao yang sedin dia ukhrab number clear shooting to the ball pass to Khadmi pass to chupao rah ball chakmat Khatsan number Najim Khadmi pass to Khatsan and the Marta Sarai to Mio karata cross lag ball sega corner side to plus Bopra clear cross ball to lag
Panggilan Sak lambung lantai ni Yerak lekat Jangan yerak lekat Kaki bergerak Sebelum telik price tahu cuma dekat price kereta aja. Kami ikut play pure di player semua, di player yang belum senang ikut play pure. Kami juga lagi player sini. Mia pertama kamu lagi game hiji le, kamu ongi MV ram MV job mah. Tahu next time ida dah open A, kami lihat cuci praktis, yo ay kerja job sekiman. Kami juga ilmu yo apply kerat buat lang suruh I. Report seduk ni thong senang report final mah. Hendak yo ar le, mem saya peri next time kan kami lihat cuci. Hip hip. Oh sampai aja, sampai aja. Ina du usdam, ina pun. Ina dia mah kapten, ina bekerja sama ilakan arku asosiasi pada yiu pemania kami keturunan nadu usdam nadu kus lebat dari ti. Ina dia mah itu yo. Oh